Bitaw wala ko na siya matimay, hanang ko rutaki na yan rubongi kay Vika. Na magtumay buga tali tigun na bisere, waraki mo niya na ko rutaki ngo na yan rubongi anang pula FM. Nimbolo benaka, oya Vika na isoro ranyo na tumani umay may na bito na kabi kina tini karuan ng bongi lebu. Enang ko rutaki say koya na yan rubongi. Enang pula FM, enang bandua, enang sere. Ni sambulo binaka sai kwengo na poleleka ni nonde tukutuku sama ibo adinguina kuni taraki ni Dr. Ganesh Chand mai na Fiji National University e wande mai na tukutuku ngo na minister ni buli ke na iboleslise dake ni FNU o Dr. Mahendra Reddy sa mai tauro batao tigo na ngongo Professor Ian Rose na itutu ni Vice Chancellor tukuno Reddy ni o Professor Rose e tigo na klein zakadaka kalau retalanga na non liu tagatiko na korni buli bunuai kena nasi na FNU. Siang ni pondonu na matabele wa melau toka membele mauti na turangan ni Australia o Ethan Kai na bugun na boitabi na kaya na buli mai na wenganga ni bewa mtintaki. Siang ni pondonu o turan lewa raramasi salakumbo membele mauti o Kai na kabinikua balata ni saru ikisin bimbi na kisungo kurie ni siang ni leo ni bonu ebiti na turangongo tomano salakumbo ni kepoka na membele mauti na raunin ro. Sana kay rungo di na matabele weda ki melo toka na kisiongo ena ikatini ka pani January ni ambagi bo e arerita lang aki na matabele o Muhammad Said Khan ena buguni kisiongo na wainganga ka tombo mai na wabu melo toka e akune ni atawani tu ena loma ni tai ni motupai tomani tikunga na bimaliwai ni mateni to biti ke Indonesia na biambaki ena kena mai ndolabi na bali bola ni mata ni nonda mateni tu mai Jakarta ena rondo litini gandua wareta waratu sermaya tu idawilati na maten no da maten itu kikia ni lebu na panu binaka erau ni boita bikino biti waya na be boli bisnisi ke na sarbanua kanto na panu erau ka kino lebu na be maten itu ena debo irake yesia tomano tu idawilati ni bebu kitalanga bo lebu ena be ka boilabo ni biti o Indonesia ena kana boedo rimekia na wareta kia ni be boli eso kasuriti kino biti kaman laki be maluway sarwa binaka kay nandoni bisnisi may kya botalanga nang kay warambay lebuta na market ni be boli ni biti may be ira na be matinitu ena deba ira ke sia kinagito e binakato Henry Spade na daurabo ni biti kawing ni team ni Australia me kile na dana na buturara ni gito ragabi ena burabura e binakata na turani taile bongo me be se utaka na bakasa mantamata na beka ka kilekina na yada ni norto matabu bale baka binibinata talanga Spade na norto barau gito na timin ni viti na tua ki Europe na vida na bula saoti me bakani na tumbu bato viti ki Australia e tu na Spade ni sa barau tu me tokara na singileti ronroka bolai romo na sota ke viti mai dabe ker na bole lek non de tukutuku ni bradeng binaka Nimbula bina na turangan na marama na turbugi na ngone leo. Nimbula bina ngone. Kanuita kini marata itiron tapi tinggomi na bio liba ni Radio Fiji 1 na tabay viti na bunga ni biano yan. Oya upio ratuanga na mnindaw ni bengravi. Na makia may daw na kinatiri karua mo niti kinabarumbuka. Ene wasi ni ngone baruta ki kilo manikoro iluto na karomo.